manje sibale banana sokuya amadana yeah it's crazy yeah bulama line mina ngizohlala ngaphuma manje noSibali ngoba ngifuna ukukhuluma naye ngenkinga engibhekana nayo endlini phakathi kwami nosisi wami ukuthi umfazi kaSibali bamane awundoda unini odi oh yes yeah asibonge Sukubona. Ngiyazi ukuthi masithole njengoba siphuza lezi ezibandayo kubalula kakhulu so that naye yakhona ukukhuluma ngoba kakhulu mangaphuzanga uSibali umuntu othulile. Manje ngisasho Sibali man. Ngifuna silungise something. Intonde. Akazi nami nginamaphutha wami but then sometimes angisakuthuli kahle ngoba sometimes ngikubiza nje Kichimelele. Ngakho mina. Asafana leSibali wami ngimaziwe. I understand ukuthi mina nawe kahle kahle. Benza like ngifuna explainele ukuthi ipi iphupho ulibonayo engilenzayo endlini. Ali kongacha mina ngini. Ngini? Akulutho. Kanjani like mina right? Right ho. Kanjani? Kahle. But mina ngibona ngathi angikho right ngoba kunezinto like mangikhuluma nawe ngokuzijika like. Ngiyazi ukuthi khona la azokhipha amagama athi no Sibali nakhona ngeke akhulume kakhulu lokho ukukhuluma kakhulu uzovela athi Sibali uyabheda Sibali wrong ipi part wena uyibonayo hayi lutho phela ufuna sokuzokutshela ni Sumsun wena ngifuna ukutshela imali ngifuna ukutshela imali bathi ngathi Sibali uqedile Sibali wami inkinga ukuthi Sibali lapha endlini engathi bafeva ulinda nawe ulinda nami ulinda nami udla wena ngoba njalo uma olezi makangivisa uvela athi no phuma la kwami mangafuni ukuhlala la manje ngithi kanjani ngoba yini umntana omfana la endlini so phuma mina kanjani waye kungaphumi linda nabantwana ngikhuluma naye njengomuntu wesilisa kusisi wami angeke ngivele ngilandisise ngi-understand usisi wami but then njengoba mina i-relationship yami noSibali ngikhona ukukhuluma naye yonke into uye uzothi mase kule erumini labo akhulume nosisi Sibali uzotshela usisi ukuthi Sibali uyakhala ngento esoso angayithandi abalengxaki kuningizo sisi apha Belinda awusisi wakho just nje kuzolunga ba right ngikhulume naye mina benganama-powers so then makathumela mina usisi angifile right kahle ngoba ukukhuluma noSibali ngibona kuyinto engcono ngoba umuzi kumele uhloniphe angeke ngivele ngingene emzini womuntu bese ngikhuluma ngi-understanda kumele ngicela usisi njengomsisi wami kodwa inhlonipho ukuthi ngikhulume noSibali